والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أدعو منك مدرس أدوسهم من بلهم من جندوا إمها لبيتي أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو دم متاعك متلاوة كري آيتك الأنفال سورة ديوانا آيتا تيمناي مياتك أليغ ميريغ موضوع كم غوا إيمان تريكما بهغوتون كوميسرغ واها كولين ألغونو تي عزة اللوبيتي أخونا أختنا هم جنسيو تبانا مفدا درسوغ ماغنو مقصدكي ألغون منغ إيمان كان تازا كون ألغون منغ هدانا جينا غونا كان تتكي جنس كتون مكمغا ألغون بينو قراني كيريتو قرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي أغما بإرشاد آيتك نبوي رشاته جي علي أغمغ إيمان كما تازا كما اللي بيجن دان فده هو بس تك جنسيته بلانا الله سبحانه وتعالى يكمغ هو توفيق من ورقود دباش وما توفيق إلا بالله. هذا إيمان كما بنو من جم فرتما ميايتن أغون ديومغ كورين هندانا جنسين بينو بني إيمان كما مي بنوني كوچكتو سكنن إيمان كما مي بنوني hitun teduko kashawaruko qabulu kuruma mikeni iman kam arbi bahum ibnani at-tasdiq wal qabul hitun teduko kashawaruko qabul kuruma mikeni iman kam den shariatuga iman vume mi bunaveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabawi irshad ga aiswa iman kam ge harukun hitun teduko kashawaruko qabul kuruma هذا حديث جبريل كيا حديث عيسى حديثه جبريل أمين وداعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قارئون سؤال كربني أخبرني عن الإيمان إسلام كما إحسان كما إيمان كما قيامة ده بيقول سؤال كربي من حديثه حديث سؤال كربني أخبرني عن الإيمان إيمان كما كي كباه إهند كله فان اگه جوابگا ودالو فوني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. إيمان كميم بنوني الله شا إله کے ملائكة النشا إله باول في فتكشا أدي إله کے آخر الدوها شا هو منبرا نبا منبرا إيمان ومن أقول هم هندانوغا بهتوما هندان كله بينهم وني أقول من إمّن سكوندي كا بحثنجي ورم مهم نقطة إيمان كمه مبنوني كوچك إيمان كمه مبنوني هيتون تدوكو كشوركو قبول كورن دك كمه ورم مهم وان پورتما كمكي هيتون تدوكو كشوركو ديوانا كمكي إكان قبول كورن مي هيتون تدوكو كشوركو قبول كوفينما أي إيمان بوما إما الله فرتما إيمان كم هركونو جترين إما فرتما ركونا أقول هم كمسرك بلالم بينهم إما فرتما ركونا كميتي أن تؤمن بالله إبا الله إيمان بون المرين بدالو فوني لبيت أخونا وقتون الله إيمان بوموغا حتى ركام بينوان أقول مي فرصتوغا أقول منجي لبيتي زوانونا خاصة كتجا دنوال بينواني زوانون ور سمال كما كو كنولا أدوسواشة إزوانون جترين بس خاصة قتجا إله كوديجن نوا كما
algon mikia etistunne kya mi hunnan algon hama gowalan kanula aduwassawade suwalan wajjanam wada gannawade suwal kurban algonen komme suwalaka insha Allah jawab dena jawab nu dena evesechennon emima Allahan iman wumuga hataru kame sikundiga bahattanje furatama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ay wodigemwa ilahukan hitun tedukko kashawruko qabul kurun den ufede suwalaki kobato wodigem wumaki divehi bahum mikeni wodigem wume arve mikeni wujud paharagga ilaha kodige nuwa kama mi wahakadakka mi hunge sikundiye verifo mi onnani mi duniye hitan heduniye wujud khaliq wanta ilaha kunwe ei asru mi suwalu fedun tanake emima mitaga kuda tafsilan agodu dem beenun khasa gote galgon menge mi lobeti zuwanunna mi suwal tangu fadda lobeta khunna waqtun Allah subhanahu wa ta'ala ay wajibul wujud elmer vidaloni wajibul wujud egamana ki wodigem won wajibu aila eila fura kuriga ebbes faratende den suwalen nus annane scientific gotum wes sabitwa haqiqaten ei ebbes etchen wujud nannane e wujud gennane farate neti ei duniyage buddhiga gotum wes scientific gotum sabitwa haqiqat misala ka agum balalama agun mege tafsil dem beenu asabaki agun mege tene bai zuwanun kala kodige nuwe ilaha kodige nuwe e bunuman hame ekani di dini gotum wes adi scientific gotum wes buddhi gamakum wes ei purevene suwale nunkan ilaha kodige bakan qabul kura majbur akan agun sabit kodde Allah subhanahu wa ta'ala wajibul wujud den huri haiteki muli kainate mi bunaveni Allah subhanahu wa ta'ala fiwa urutaka bima eggama khanda insanunna jinninna den huri haitesme kiyani kainataki jaizul wujud ga wun jaizo gemba egamana ki wumbe sekisi gembe nuwumbe sekisi gembe ekam Allah nisba kurima e wajibul wujud wodigem wun wajibu afarat enkam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fani alanka busutge imanatuga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim peshumen neti isodigamba nimumen neti fasodigamba puriha kame molla denodigannawa ilaha ki Allah peshumen neti isodigamba emima Allah fure kuriga kaako he Allah heddevi kaako e suwale naannane sawaki kuravene suwalenno sawaki Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulaki wal awwal feshumen neti iswe wodigemba adi nimumen neti fasso wodigemba puriha kame paalugawa kantattaka adi sirrugawa kantattabes emme muladden wodigannawa enkam Allah subhanahu wa ta'ala ay nimmawama wahi kurba fani bikulli shay'in alim puriha etche muladden wodigannawa ila embima ei Allah ki wajibul wujud den huriha etchesaki jaizul wujudan aun ekashigem jaizul wujude mikiyani algomen scientific gotum wes emmen ebbaswa debasumen neti emmen ebbaswa hakikaten buddhigamata kum wes scientific gotum wes mi kainatiki kurigenen etche udevesne bimevesne khandevesne eggamevesne parvadevesne insanevesne jinninevesne emima neti sujudan abe em ei kainat Allah ki wajibul wujud peshumen neti isodigem nimumen neti fasodigem puriha kameddenodigannawa ei khaliq wanta kashakuladum wanta odigem wa ila emime keni furatama Allah ngima bumuga algomen ima hitun teduko kashawargo qabul kuranjene wajibul wujud odigem bum wajibu afara dengur huri haisaki wonge kashigem banengete emim Allah subhanahu wa ta'ala al insan suratge dahr suratge furatama atga wahi kurba fani hal ata ala al insan hinun min ad dahr lam yakun shay'an madhkura insanage maccan zamanen aiswa wehe ena duniyage nezzam
lobeta khunna uktun lobeti zuwanun algomen naki mige sate kahar kuring ekak was duniyegen algomen getere algonge miwahak aduwassawa pallawmun gendawa mihunge tereng ekak was mige sate kahar kurigene emege manaki netumuge terem wujudan emima kainatas kurigenen udenne bimennen wujudan den ilaha kodigen nuwakama mi dawwa kura me pasbuna ule bay mihum mi bunani kainata kimen hitan ay ehem buna fiya sama suwalen ufede hitan ay cheke buna finama suwalen ufedeni ebbes ege mana ki echegge maccan ecce awman awgome mi bunani ebbes sababen net mige misalen awgol difana war aadege misale visne misal hilafaten awgol mehen ufulali hilafatege meduga hifafa kashi hifafa ufulali effaratuga mioti 1 kilo hilafatuga effaratuga 1 kilo ana faratuga bese chennen emen ne faran hunnani ufuli fahama yakinu huri faran hunnani 1 kilo e farati mitamatiga jehifa dewana faran huri ufuli fa mi fennan huri haqiqa e sababaki men hutta mihe ko esogani e waran hayran bakam bedde timenna balagen hutta wi gotaki hilafatuge ekkala lui fara darak gosfa baru fara maccan arafi wara rangala visna wada ganna khasa gotegga kala kodige nuwaka dawa kura etistum agon hama terenju ko fe bunani adu hambe mihe ko migota bunara agon bunane kiwe hete hambe mata vesnege aslaki ko baat aslaki huri gota huru 1 kilo ege hurima e baru ette bimen hunnani jehifa mi lui fara bima ufuli fa hunnan jehen ekamako mihe ko esmani timen waran hayran bakam beje kulliyaka hitam wujudan nannane kam gemme bodo heki dalil scientific gotum buddhige gotum e lui fara kulliyaka tiriwefa 1 kilo fara mattengara wagutum fedene suwalaki konkamaka hure hama yaginu wes mi 1 kilo fura baru ette mi faratuge behetti manune miti adiya kanuda embima sababen neti evve sababen neti echegge matten echen awmaki tarjih womaki mustahil kame buddhi hamatakum ve scientific otum mustahil muli mustahil mikeni nuane kam awgame ingirishi mikya neva nuan mustahil eme lobeta khunna oktun allah e wodigem ba ila den ehembe ma allah subhanahu agonu den ituru wahaka mege nudakkana den allah subhanahu wa taala pur biswalen agonu kala kodige nuwakama dawa kura komme fardaka miswal ibad awgo men adu halam allah subhanahu wa taala tur surutege 30 fasfana tuga kurba fa suwalen jawab di finama awgo nislan din do ko fe mege fatun duan allah wahi kurabani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun jawab dembi Allah subhanahu wa ta'ala sual kurvani salakat timemmen hitan wujudan ay hitan eche nanan kam hekitem agondi dini buddhi hamatakum vesnuwane kame emima en sababen ebade e sabab ayima mitelefatuga mifali luikon huri fali evure baru 1 kilo bay behettima adiye dani enuni adi kanudan sababen neti nudan mustahil kame buddhi hamatakum ves gabul nukura hagigat emima kon sababetto midore sabab midore ganu vinuan nuna hitare bunafiya mustahil kama emme ves gabul nukura hagigat embima allah subhanahu wa ta'ala ei kainatuge milku erila peshumen neti isodigamba nimumen neti pasodigamba uriha kama molede nodiganwa embima nunta echeta wujudanane embima allah sual kurvani am khuliqu min ghairi shay'in haddawane farata neti to emi wujudan ai mi mai hitakam bitana kannat mi maiku mitana hitara kannade mi desk mitanaka mi podium mitana kannade hitak wujudan nanna adiveswara adege misalan imam abuni rahmatullah alayh ilaha kodige nuwa kama dawa kuri miheka munazara kuran wada ganne wada gatumuga e devvi dekkevi misal agonu
mitaage handan kolle den beenu Allah wodigem me furatames iman kam ge emba ba ebba Allah wodigem ma kan hitun teduko kashawargo qabul ima aboni faram tulale ena munadara wadaga tumuga gastuka laskurba fa wadagem fa mi wadaganna veeru emi ena mibunani ena baliwejje enan ebbes profen nudekkene hekken nudekkene dalilan nete kalak wodigem baakama timen mibunani hama hitan ai hama diye wama ihilukuna illa dahr zaman ai ma nikite hinga dane nimuni ebbes ilaha wodigennuwe e jawab dinu mattaka debbu mattaka amane ima aboni faramtullah gastuka lahum wadaga mina ilan kurani kubani hadi man kollare timena laswi sababu ki adi fade hesab nimmala ima aboni faramtullah vidalu wani asul laswi sababu ki timena magumatiga timena kuraskuran jehuni kande balali rebes loon tebes ennen eme timena hutteke huriyeta hutta timena fenuni gahe kendigen e gahun hilataken hedigen doniyakan badaluwegen ay timena kurimacha huttuni meen aragen me etankole milas lobeti zuwanun lobeti akuna utun nikam unko bisna wada gannawa wagutun etist meha kala ilaha kodigen nu akama buna me abunani emissa kunne mi moyeke ihinen he doniyen hiten hedeni ihinen he gahen hitek kendigen filataka badaluwegen hiten etchetan annani ima boni faramtullah tiyeti men sabit kodden beenu waach kenimuni kaako mege miharu derevi molwi kaakuto rayitun misakun fesla kurbash ಮೀನ ಮಿಬುನನಿ ಆದೆಗೆ ಕುಡ ದೋಣ್ಯಂ ಹಿತನ್ ಹೆದೇನ ವಾಹಕೆ ಅದನ ಫರಾತನ್ ನತಿ ಮಿಯ ಬೊಡು ಉಡು ಥಂಬೆನ್ ನತಿ ಬೋಮಚಂ ಉಫುಲಾಫುಲನೆ ಹಮ ಉಫುಲ್ಲೆವಿ ಫರಾತನ್ ನತಿ ತೋಯೆ ಉಫುಲ್ಲೆವಿ ಫರಾತಕೆ ಈ ಖಲಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಿಕುರಬನಿ ಅಮ್ ಖುಲಿಕು ಮಿನ್ ಗೈರಿ ಶೈಇನ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಎಚ್ಚಕಾನುಲ ಎಮಿಕು ಮುಜುದಂ ಐಹೆ ಮಿ ತಿಲಫತ್ತುಗೆ ಮಿಫಳಿ ಎಬ್ಬಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಮಿಯ ನಾರುವ ಇತುರು ಸಬಬೆನ್ ನೈಸ್ ಎತಿರಿಯ ದಿಯೈ ಕಿಹಿನತ್ತೋ hitan ai kihinatto naade scientific gotu mustahil kantatte emme furathamanu guta galgonege terma boda nudana emme furathamanu guta ke allahan ema fomuga allah wodigem be den anna swalaki ko bae ila dakka balash agunu ma durakan nudanan me covid virus corona virus lolenge be fenetto mitami huri finikofa finebe feneto bolugo rihun ebe feneto purana be feneto ekame kabul kure kosne ek kabul kofa mitaka kabul nukure jabuge terega mi huri jarasim tebe feneto microscope ki aichen alali mebe fene pentattaka bes balava juice tatta girave balava microscope alagem balaluma fawga awgo menge tereng ebe zuana kunu bon ekolole no fene emerihun me dekke waakan kabule be kureve purana waakan kabule be kureve fini waakan ebe kabulu kureve wa jabuge terega hurikan kabule be kur oxygen hurikan kabule be kureve ekam no fene lobeti zuwanu allah miswal kurbani teba bi hun ebbes etchakanula hedde faratan neti hiten he ai miya bodu udutaka bin heddevi kalemen he udum fembessevi ka ko he eyye ila e bar hitan misake burani kulleka goviye gogen gos boduwiye embima e govika ey allah kiyalama super power emme warugada bar ey allah kalage nukiyembi ilaha ko nukiyembi godwes nukiyembi bareke kiyembi waran enkala bareke ey allah emmima emme furatama kamaki allah subhanahu wa taala iman vomuga allah wodigem bakan hitun teduko kashawarko qabul kuru devane allah subhanahu wa taala kainat haddawa gengulu awgomen suratul fatiha ga muslimun kenni rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alam takge very ilah alam tan heddevi allah udutaka bin heddevi allah riyadwal takraru maadiwa mun iru ara iru ossi barabar min nidam hingamun midani konfaratakon ey allah awgomen miki apelinet tabbe seddevi allah migo kuriga nenge cheta kaako miha furihama nizamaga mihingani mi allah mi live program awgomen divehi rayituna hesaba wasulege midani
mikanta tan intizamu nukutto non paraten ebebe ekamuge mahirun eso ekan koggen algomina hisabam miti midani ehmi mal lobeti akunaqum lobeti zuwanum visnambi Allah wodigem wa ilah emme furatama hitun teduko kashawrgo qabul kuram wujuduga wa kommecha fenna kanuje fennanama rihun dakkambe Quran dakkambe wa dakkambe fini dakkambe wa kan qabul kurani ehmi Allah subhanahu wa ta'ala wani ilahuge kasha kuladum mantakama wodigem wa kamge heki dakwa ma duradda kabes Allah subhanahu wa ta'ala zara suratuge ekawisana vihwanatuga wahi kurba fawni wa fi anfusikum ekawisanatuga wa fi anfusikum afala tubsirun ale men teba mi hunge amilla nafsa balari simingila wodigem ba kamge hek lobeta khunna waqtun scientific otum sms qabul kure emme furata madamge faana fi wadenti huriya insanun aiswani manitik tentik etikiga e dirun levi ka hame hitatto e fani faksatan e ka kufetti microscope alagen balahunani fanitan mehem vime mehem wani darima wani mehem vime en imam befa men iman nuanji sabawi ko emme nikamati fen mi kashif se dunien hame fentiki mi maskandu wes mi hangandu wes mi laluge fenum wes hivves kidney wes gohru wes budakam da nizam wes bodukam da nizam wes ehsas wes kamp wes mi huriha nizam hame ka kuto ay Allah emi ma gondo onnane wadabbe sefewa magarraka bi rabbikal karim ge macha darus deneme e darusu ge tafsir agon ge nesto balanin inshallah emme devana nukta ki agomen Allah han imma vumga andanuga battanje ei kainat haddawa genguluwa e genguluwa tiwe minisam furiha man hingani enonema lolun ara ekan hitun teduko kashawar ko qabul yemi kene arabi bahum rububiyyate rabbun haddawa gengulu algomen genguluwani Allah mi javu oxygen levi Allah mi oxygen kuda lolumen eri algomen hospital goswa etaga hori masnoi uliya kon oxygen gulafa bunani asan dennama spekura Allah devane timane algomen hitun teduko kashawar ko qabul kurum ehni ei kan hame ekani alukan kurun hakwegen ba ilaha yang arabi humekken uluhiyat ilahukum ilahum wahid ebami hunge alukan kuran je ilahake hamekani Allah sabak Allah hedde devana gotennen algomen Allah galu emmen Allah uluhiyat hitun teduko kashawar ko qabul kurun enun henge bes farata alukan kuran hakwegen nuwe hataruanen algomen imam wanje kamaki Allahuge sifa fulutak awgomen imam pallawa odigannawa assawa odigannawa denu odigannawa ei evves etchen eilah wanhanawegen nuwa ilah ma durudda kannu je zuwanu visnambi america en arwa furi satellite ge beedun koggen algomen mi life kommi tanage tibege mi balani den Allah heddevi mi insana ge sikunin tayyar kuri etchege huri baruge mi wahaka mi dakkan den Allah ge kuladum wantakama baru minum kobat pallawa udigan algomen mi fennani mi holuge tirege huri band ege faratan no fen algomen ge fenuga unika ekam Allah nisba bim evve surhenna huri ha etchen hulif emim Allah wa ikrabani laysa kamithlihi shay eilaha effad ebbes faratan nete ei asawdinwa ballawdi lobeti zuwanun asawawdi Allah ge sifa furtaka balala ayru eilaha effad ebbes faratan ei wahdahu la sharika lahu en kom asawawdi gatumuga wes eilaha effad ekkawanta eilaha effad ebbes faratan ballawdi gatumuga eilaha effad ebbes faratan ekamuga ekkawanta ila Allah ebbes che bangana asawawdi gatumuga molukan nikam ballawa mi sifa fuluge Khawla binti Thalab radiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu gari hengaiswa tirmihage shakwa kurbi Aisha tukafan vidalwani timennege ganduoruge terega ganduore bune me hiful nukurwati warabod haveli ekama e ganduoruge bodumin nikan ganduor mi algome makkollu mattaka ganduore ekalege faanuge e kotri koluge bodumineki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damnama da tedi odagen saida kurabar Aisha ge fanuge faim puluga ajjasawa fa dur kuraba den saida kurabani denge gandoruge bondomin hisas kollaba efada kotriyege terega e khawla bint Thalib radhiyallahu ta'ala anha firmiha ge shakwa kur Aisha te kufan vidalwani timenne farat ge innevim timennen evves aden nuive ekam Allah subhanahu wa ta'ala المجادلة سورة فرت ما باول فوحي كربني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله سبحانه وتعالى حضرتك الله سبحانه وتعالى كليك فانو غاري غايسا شكوا كربا انهم ميها أدو أسوا أوديكم فيه عشان مدال بني الله أسوا أوديكتم مولو كماي تمنى ganduworuge terege timinne kaarige nime timinnan adennuive ekam Allah wahi kurabani qad sami Allah makasharun Allah asawdige emima laysa kamithli shay ila ifde bisfarat emi Allah wodigem wakan hitun teduko kashawargo qabul kurun e haddawa genguluwa ila kan qabul kurun huri hayche khaliqu kulli shay huri hayche ngedde genguluvani Allah algomem mism genguluvani Allah adi ei alukan kurun hami kan hakwa gemba ilaha embi ma illa ka sawi sas nabi be kadum fon wa bes Allah subhanahu wa ta'ala kom min nabiyye ko bes wahi kurabi la ilaha illa ana fa'bud hami kan timen ilaha wodi gembani timen ilaha ekan alukan kurashe bes parata kom min nabi be illa ka sawi sas nabi be kadum hammi dawat em uluhiyyatan imam atarwanen Allah ge sifa ful ilaha bes parata ilaha nisba bima laysa kamithlihi shay ilaha ifade bisfara mi hataru kantan hitun teduko kashawarko qabul kurima Allah iman bun furihima emima iman kame mi bunawni hitun teduko kashawarko qabul kurun imanaki lobeta khunna uktun lobeti zuwanune ummidakun hasil kurwene tennum Hasan al-Basri rahmatullah alayhi vidalu fawa basfule be laysa al-iman bitamanni walakin huwa ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal iman kame buni mahando fulu bahattawati hitun teduko kashawarko qabul kuruma khaybuga wakantattan iman kam harukunu kan awani rasul be kaluna fottekan malaikatun nan akhiduha minwara mi vesache feni fenne khaybuga wakantattaka iman bu hitun teduko kashawarko qabul kurum ebbe sakkanula emiken iman bume emima mi iman kamaki dulum bunela makon hasil kurwenette nune ummidakun hasil nukurwena arnaki mu'minunne armennaki iman wegin tibek Allah mem bunalikas nufudene Hasan Basri rahmatullahi alayhi walakin huwa ma waqara fil qalb hituga bimwalu negge hitan annaje mi iman kama mikenimi den ahlu sunnah wal jamaat ge aqida ki iman kama ki miwagutaki insha Allah algomenge mi darus adwasomum ballomum genda ba komme miege iman kam mi harunani matiga arafa hunnani sabagi taza we hunnani mi iman kamaki mi gotan araichen tabai balikashiyoswe machbes mi ahli sunnah wal jamaat ga aqida enkamunge befun vidalu wafani al iman huwa al iqrar bil lisan wal i'tiqad bil qalb wal amal bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'asi durung iqrar we hitun teduko kashawur qabul kon gunawantakun qabul kurikan anga dinume mi itu bimonege fawa iman kamaki arafa faba eteke itruwane uniwan inabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de irshad nikan aduwasawa mi darsawge beenumaki mifada haletegga mifada wagutegga mifada dosaregga awgome mikantattan himmatte geneske awgomenge iman kan taza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fani Abu Dawud ge riwayaten إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فصلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم مي إيمان كمكي تبامي كونغ هيتكو غوا مي إيمان كمكي باوا إتشكي داوا إتشكي مثال جسواني وسنا دبو متكا تبامي كونغ فيران داوا فدين أمي غمانا كي ونيترواج إنكم الله سبحانه وتعالى نبي حديث كرباني فصلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم هتوغا وامي إيمان كان تازا كدفو من كدفو من يدي دعا كراس إيمان كان الله حضرتهم باكم إيمي ما هو كان تكبريم هناني ما تنغراف نبا كان تكبروني أوني بيم إيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. හිතුගා අල්ලාහ් ඊමාන් වුන් හිතුගා බිම්වල් නගිෆවා වුමුගා එබ්බස් මේ කොළු බාකම නුකුරාන මුස්තහීලකම් කුරු ඒ වගු තේනගේ ඊමාන්කම් බලිකෂවගෙන රිවායත ගොන්නනි ඊමාන්කම් ඒනගේ හිතුම් බේරුවගෙන් ගොස විලාගණන් හෙන් ඒනගේ බොමචීගේ වානි ඒ ෆාහිෂමල් කුරාය සබකි ඊමාන්කම ෆුෂුවරකම් ඒක සබකි ඊමාන්කම් බලි එදිමේ බොහොම මිකේනි ඊමාන්කම් බලිකෂවයි قد ضعف إيمانه ඒනගේ ඊමාන්කම් බලිකෂ ඒ මිකේනි මේ මානවී ගොතුන් හි බලිවමකේ මාධ්‍ය ගොතුන් ප්‍රසර් මති වුන්ගේ බලියේ බයියේ ජෙහෆවා නමස් මේ මානවී බලි මේ වරන් නොකත මිකමට කහම අල්ලාහ් ගහදතුන් දුආ කුරා මේ ඊමාන්කම කී ඉතුරු ආයත මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෞබා සූරතගේ සතේක 29 නායතක වහී කුරබා ෆනි වයිදා මා උන්සිල සූරතුන් ෆමින්හුම් මන් යකුලු අයියුකුම් زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تبا سورة كساتيك سوي سنات الله سبحانه وتعالى حدث سورة باول بنيما مي بنوني مي سورة باول بمون كبامي هونجي ترين كاكو کے ایمان کنگ ہے اترو گن دیئے الله وحي قرباني فأما الذين آمنوا الله إيمان بمي جنتي بمي هونجي ایمان کمه اتوره گندنی فزادتهم ایمانا එමුගේ ඊමාන් ක ඒ කබූල් කුරා කුරුන් ඉතුරුගෙ හිඟජ්ජේ අදි මිහුණන් උෆාවර خبر ලිබෙ එමේගේ මානකි ඊමාන් කන් ඉතුරුගෙන් බාවර ආයතන් හබුර එකන මේ ආය ෆුදෙන් ඒගේ ඉතුරුන් අල්ගොන මිතාග මි තිලාවත් කුරි ආයෙන් අන්ෆා සූරතගේ දෙවනාය إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ඒ මුමිනුන් නකි එමිහුන්ගේ කුරිමතිග අල්ලාහ් ලෆ්දුල් ජලාලා هذا بارن هن لفظ كيمي الله أكبر الله هم بودي دنيا جوا هوري هاي تكوده وجند اللفظ الجلال أدوني ما إيمان كان هيتوغا بيمول نجي فوا ميهون جهيتك بيروتك ما دجندانه جاين هي بيركم جندانه أي كل دوم وانت كائنات جم ملك ريله تمن نكمتي فنتك كون خلقو كربيله تمن نجي لولوجا فنون لبي الله تمن نجي كمفتو قادوي مجي بار لبي الله تمن نجي فاج حركة كرم مجي بار لبي الله كمبيوتر دهر جين تجين إنجلين حركة كوجين كيبورد أكلو مجي بار لبي الله الله جنام فلان مي هون هيتا بيروتك ما دجن ديوانا باي قرباني ديوانا سيفه کے گوتوگا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان آية تلاوت كرونيما زادتهم إيمان أمي هونگه إيمان كان إتروگن مي هوگتو کالگو منگه إيمان كان إتروگن دانا دي يفورة بڑو إتروگن دانا حادثات تاونگه نستينا إنتو إتروگن أمي ما مي إيمان كمكي هو كنتا كوريما إترو آيته نبايا كنتا كورونيما أونيوا uni vima nu ba kan takkurweni ehem bima abadus sawis gadir terega fas waqt allah labba fani mi iman kan ta kodem allah emme boda lobedu gannawa alukon kam ga wis lebbi ehem lobeti zuwanun awgom wisnge beji allah subhanahu wa taala mi ke sababu mi iman kam wargo devi malgo men debba kanta tang algon genes veto balana inshallah bima iman kamaki ituru ay uni way ඒ මුමිනුන්ගේ අකීදා ඒ අහ්ලු සුන්නත් ජමාත්ගේ මි දර්ශෝගේ බේණුමකි මීමාන් කන් තාසා කොන ගමිස් දාවා ෆදෙන් මීමාන් කම බලිකෂ කමන් අයිසවනි ඒ බලිකෂුම්ගේ අලාමන් නුන්තෝ දැන් කිහිනතෝ වානේ එබ්බස් කම කහස්වා කන් ලොබෙත ඛුන්නා වක්තුම් එන් කමුන් මි ඊමාන් කමුගේ මි තාරීෆ ෆහුගා හිඟමා ඔගොම මි ආයතෙන් එඹුරිදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලම්ෆා සූරතුගේ දෙවනායත තිම්වනායත හතරනාතක මුමිනුගේ සිෆත බයන් කරබානේ ෆුර්තම සිෆේකි අල්ලාහ්ගේ නෆලුනීම එමෙහුගේ හිත බිරුවෙතක මදගෙන්දා සුවාලකි කොම්මෙ ලොබෙත අඛකෝ කොම්මෙ ලොබෙත උඛතකෝ ખાસකොතගේ ජුවානෝ අමිල නෆ්සා සුවාල කලබි අල්ලාහ් ලෆ්ලුල් ජලාල ගඩුනීම තිමින්න කොන්කාල අසරත කුරණි නුවිස්නා දෙවන ගොතෙන් අල්ගොමෙන්නකන විස්න මජබූරාන සබක අල්ගොමෙන් හෙද්දවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන්ගේ ඉබුමුගේ බාර ගෙන්දවා වෙනම කිතම්මි ගින් රුෆියා ෆාසා හේද කුරකම් ගවස් මුස්තහීල් අගො මෙන්නගේ අඩු ඉංග්‍රීසිනු දුනියගේ බෙස් ඩොක්ටර් කන්න කුරවෙන නම මි කොරෝනා වෛරස් නත්තල්ලේ නුවේ අල්ලාහ්ගේ කෂ කුලදුම් වන්තක මුලි දුනි හයිරම් බෙ එම්බීම එක් කුලදුම් අල්ලාහ්ගේ නම් කුල අඩු වෙනීම මේසකුගේ හිත බිරෙතික් මෙ අදි ආයත තිලාවත් කුරියුනේ ඊමාන් කන් ඉතුරුවානේ ඉතුරුවාකම වනීනම ඒ මුමිනේ
ලොබෙත අකුන්නා ඔක්තුන් ඊමාන්කං හිතුගා බිම්වල් නෙගිෆවා කං කොම්මින් ගණ්ඩකුන්තු අල්ගොමෙන් බලානේ අවගොණු කෝච්චෙත්තු දේනේ අවගොණු මි කාකුතු දේන් හිඟම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි මින්ගණු බලාල ලොබෙත අකුන්නා ඔක්තුන් වරම් ෆූරි හැම මේ ඉර්ෂාද දෙබා හදීස් කවනි මන්සර් ඉමාම් තිර්මිසි රිවා කුර විරිවායත මන්සරතුහු හසනතුහු වසාඅතුහු සයියතුහු ෆදාලිකුමුල් ඊමාන් kebaami kunnan hewkame kura unima hinhama jakun libegin ebede mi darusta adu unima hitan finikame libegin ebede e hewkame kura unima hitan ufawirikan libifa nubakame kura wijjana makkudakan udaskan aiswa mikanta wakama wanina mekalefan irshad mi mingadu eyye iman kama hewkame kura unima hinhama je namaz kura unima wara tension free wi aran hinhama je eki hewkam kurunima ufali bigen diumaki e imankam ge alamat adi nubakam kurunima udaskam mara wara goskam vejje friendun karige mi buna lobeti zuwanum visnambi e imankam ge alama mi mingandaki mi hekkarin ahana kamenne ekalege faanuge nabawi irshad ge men mi irshad aish mi mingand kirali bengene tibennege imankam huri kihawara lobeta khunna waqtun timana sife kan Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun ge sifa bayan kurwari imankam hitugawa mi hunge sifa bayan kur timana sife ka bayan kurbafani وعلى ربهم يتوكلون بامي هناك الله وكيل قرابيك ميدو دنيوي كانت تكوغا أوغمنا كوتدان جهونيما أوغمن مي اختيار قراني رفيا فاسا ديفا وكيلك اختيار معنى كي كبار اگمانا کی تیمنگے می مسلاگا تیمنگے فراتون ہریہا ذمہ نگاگن وکالاتون ہریہا کمن ہنگانی مفرات ای تیمنگے وکیل اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربانی مؤمنون نکی ہم اکنی اللہ وکیل قراب وعلى ربهم يتوکلون امیون حدوا گنگلوا الہ وکیل قرآن اگمانا کی اسباب تو ہم مفہوگا اللہ سبحانہ وتعالی تیمنگے می کمگا ہریہا ذمہ ای مؤمنون گے صفے mi imankan hituga bimbol negunima mi ba varugadawan e imankan balikashima e ba dabwan enkam Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya devi irshadin eben aisfa hadis ko wani law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana aw kama qala alayhi salatu wasalam tebamikun Allah wakil kurun haqqu kutuga wakil kofina megamana ki maddi gotum fennan huri asbab taga hifagin Allah haddem wakil kofi nama den Allah ekam furiham koddebane mi gota tebami mi hakko gotuga wakil kurma ki asbab tagu hifuma ekuga ekan kofi nama Allah ge nabi hadis ko bani duni taka rizqu debba faden tebami hunna rizqu debbane esormen halitakun nikomegen dani habandae ebbesechen kaiche kontana konkal libeni nege ekam ka halitakan emburi annani irose gadiga bandu furai ka ko debbi Allah egota rizqu devwane itaga brekadege terega algonmege lobeti zuwanu na danawalam beenumani mi iman kam balikashivima miedu algonmenna nikamettikan aiswani miedu mi corona virus ke sababun gina zuwanunge wazifa takabani lolun ara heda qur'ane rufiya faisa netigen rizqu amdani maduegen algonmen haswa kan nujhe mi algonmen netumuge terem wujudak gennawi kainatuge milko ira algonmenna goala wafani زاريا سورة کے 22 آیتوگا لبيتي زوانو خاص کوتك ميدان ولوگا مي ایمان کمرگو دخلن ادوسوم بي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون اونرunga atuga nungal go mengeri zugwani veringa atuga nungal go mengeri zugwani لوبيتي زوانون لوبيتي أخونا أختنا مسلمون بسنبي الله إعلان كربني كيف تقول من قبول نكرم به وفي السماء متصل مد واجب دمن حركات دمن وفي السماء ودوجي تبام بيكون جريزواني أدي تبام هنا وعد كره هوريها كم بني ماتيجا Allah wai kurawani udutaka bing haddawa genguluwa ila gandewa basulu wahi kurawame tebami kum wahaka dakka bas moshe fadein mi hakku tedeke uduga eti bam giriswan
mihege atu ganum bimaga nen emim Allah subhanahu wa ta'ala mulku suratuga sahih kuraba fani manaratuga famshu fi manakibiha mi bimmatige etam mitanuga tebambi hun embureshe diruleshe hinga biga uleshe e fago wahi kurabani wa kullu min rizqi e ilahu ge rizqun ka boleshe bimuge rizqan nen bimuge nen matigawani iman kamge lazzal libuni ma anna natija go gotun algon e wahake e buri tafsir ko gen sen hemma medo zuwanun haswa kanu jehe hamme ekani jeheni mi iman kam wargo kollagen fardu fasama darakateri allah hadratuga dengu fulada ebbe shakken nen allah debban awne go ustadak mi ayatuge tafsir bayan ko debgomun kiadim wahaken algon andan kolle denan mi heko laturuk puramun goso miskitaka bani miskituga imam miha baddalu imam miha edegen enege mulmati wara maakama malulikam fenunima imam miha miswal kurwani kineto hala hwal kobato konnama to kontanu kontoy kineto khaba uleni kuni babane allah timenege kyomuge kantattagu purihama kodde ene hingaje devana do hoge sehen hamba baddalu wi maswal kolla ko kinen hala hwal khabo hadani kinen Allah subhanahu wa ta'ala kan hamma hamma jasawa debbe lobeti zuwanun khasa ko te wissambe mi algo men wissan waktu kole timona do hose swal korbi mon kommi do hakote swal be kureti ben kommi do hakos mi jawab mi tane Allah timena guriya kam furiyam ko debbe eme timona do go ene bunani timenne mieni musanti mi haku mahegge maccan deha sufiya de ha ehendo ha hembe me do ti ha epi ko lobeti zuwanum visna wadaga na vismiya gecce daniye nune ene buni jumla ene bunani emage akhayati imama ke miskid dim verikam beru fusun husdim verikame eter huri hustare andar kokla hai timenna dedu hoge matin bunima allah timenna ge zimma nanga wafone bunima kale qabul nukure timmanna do timenna mohojana ko timenna dehasu wede bunara kale qabul kofi wa bis samaa'i rizqukum uduge rizqwani allah debban e debbago agun tankol fahon kiaden ehmbima mu'minunge devana timmana sifeke allah wakil quran enkam allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fa wahi basunikan adwasawa talak surat ke timmana tuga wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh allah wakil ko fe miha danna sha allah emiha kafuden abul quran to mobile phone gannan gosfa etaga fiharga miha karin furtamas kura suwalaki hitang harga warranty hai ene bunani deharga warranty iti maganna bihar miha besne ke eta ganakeli hoti deha eng harga warranty hai eng imam bejjen qabul ko fin phone ganefi kufning eka question bune ekam Allah subhanahu wa ta'ala hangur mating elan kurvani wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun tibami hunna wa'du fa kan tattaka rizqani timengila ko hadratuge ki kurange bimmati gede mi hun karinti ades kurani e aqida mim ken imam vume kiva kabun kuran e wa ta kiva ta ko men kabun kuran emima e warranty hama jumla adu ni ma ko men qabul ko fin ekam allah ko hadrat me waaduge bas furtan ay margo men qabul no ko iman kam balikas hingama iman kan taza kolla allah wodige ma hinda misata algone gesena algo men der ko ten ay mu'minun ge sifeki allah wakil qura e iman kan hitu ko bimbol ne guni me kan tanna hatarona sifeki alladhina yuqimuna as-salata mihuna ki namaz qaim qurami allah wahinu qurwa yusalluna allah wahi qurwi yuqimuna as-salata namaz qaim kurum ge mana ki wagutu kandeli fawa alukamaka baatiwe kandeli fonna wagutega kandeli fonna shartaka ekuga saftar kama ekunge kuriyama ngada kuruma sunnata ek gotan emmi kenni qaim kurume en namadu qaim kurabe ke allah emme boda lobidu ganna wal emima mi fursatuga algo men qabul kurame hituga iman kam bimbol negi fawa kan anga dinmuge emme boda hekkeki abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala an garihun imam tirmizi riwayat ga iswa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwe وإذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ميكو مسكتا غصفا أي شهادات تبامي كنا فنجنما تبامي كن هكي واشي إنك مؤمنك إنه هيتوك إيمان كن
iman kan hurima deve Allah hodigembe namadan annashe kamyaban annashe emima mu'minunge hatarwana sifeki ei namadu qaim kurab emihun namadu dunu kurab namadu duku fa tarakkige wahaka nudakkan namadu gadiye gosfa meeting take nubaban namadu gadiye kudin practice kuran gos dantak narwane me fursat bisan gollo beta khunna okto namadan iskandeni namadaki emme muhim rukun namaduge devana ruk fasona kamakan Allah wa ikura fasona sifeki wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah devvi mudalun hedkuran devvi Allah e mudalun hedkurabai Allah subhanahu wa ta'ala wa ikura bani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu tibam hedkura kommette ge heu badal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad bani mu'minun aqida akiyai ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وقال الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا يا الله إذا ملائكة فابا وداعين ملائكة يدالوا يا الله إن بله جمعوا هيدا كرامي هنن إتر الدبان ده دهنا ملائكة دعاء كربي الله إن بله دبيما هيفحتا هيدا كرامي هنن مودا حلاك كربان ده أمي مؤمنون جسيفكي هيدا كرامي هنن دعين أمي هنن سيفكر دبام الله سبحانه وتعالى وهي كرباني أولئك هم المؤمنون حقا حقيقي مؤمنون نكي إيمان كان هيتوغا بيمول نكي فوا مؤمن نكي أيه أمي هنن دين الله حضرت علي بفوا مقام تبيان قدموا وهي كرباني لهم درجات عند ربهم أمي هن بني الله حضرت متي درجتك ورزق كريم ديلتي رزق أمي هن بني رزق ديلتي دبونتك لو بتخون وقت مي مؤمنو مي حقيقي مؤمن مي إيمان كان هيتوغا بيمول نجني ما الله سبحانه وتعالى حضرت أرجو من الليبة كانت تبعور إج عصرت فرجنا فايدة فرجنا إج ترى حتى كم أرجو متاعك هندان كل فرصة مكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبا حديث کو بني ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام تين كمن إنسان كباغا تين سيفا مرجنا إنن إيمان كم جل لزل لبين الرحل بيجن دانه مفاد دارس ركو جبيرنو مكي من لزن حاصل بيجن ديو من لزن على من نجيتر قدم إيه ترين فرت مكي الله إله رسول صلى الله عليه وسلم فيها دنيا جوا إبس تشكانge ميهون إهابود لوبي نقرانه إذا فرات اللوبي قرآن إيمانا كي دنيا جوا تشكا فورا بود إم بودن ميهون لوبي أي تكي الله إله رسول صلى الله عليه وسلم كم كوان emi honna ngeru iman kam ge rahale begen dande e rahage de hadisa ke ade bakon wahak nimal devana kamaka emi ko mihe ko deke lobi wa kam wanina mi ko lobi wani allah hatta mihe ko deke ruliyan kam wanina allah hatta ke allah enge gotan ule embeja lobi wan allah enge gota khilafani embeja nafrat terwane iman kam ge sifa iman kam ge ba adi ena nafrat terwane kufrun salama vuma fahuga kufran emburi diuma ನರಕಗೆ ತೆರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನ್ನ ಫರತಿರು ಆಫದೆ ಇಹಾಸಬಂಗೇನೆ ಈಮಾಂಕಂಗೆ ರಹಲಿ ಬಿಗಿಂದ ಮಿ ಫುರತ ಮಸಿ ದೇವನ ಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಏನೆಂ ಹಕ್ಕು ಮಗು ಫಹಿವೆಗಿಂತ ಈಮಾಂಕಂ ಹಿತುಗ ಬಿಂವಳ್ನು ಪರಮ ಶಿಫವೆ ಮಿದು ಮಗು ಗೆಲ್ಲುನಿ ಕೀವೆತೋ ಏ ಈಮಾಂಕಂ ಬಲಿಕಶ ಎಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜ್ ಸೂರತಿಗೆ ಫನ್ಸ 17 ಅಂತಕ ವಹಿಕುರ ಬಾಂಗವನಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಹಾದಿ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇಲಾ ಸಿರಾತಿಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ Allah subhanahu wa ta'ala sida wagimba tedu magam magudakkaila amanu iman bimi Allah ge ekkawantakkan kashakuladum wantakkan odigimba kan balla odigimba kan asta odigimba kan den odigimba kan ila ifadebes farate nuakan eikan hakkogimba farataki la ilaha illa Allah Allahumma menu hakkogen alukan wela ko nekkan hitun tedu ko kashawar ko qabul kurami hun Allah hakku magam magudakkawan me iman kan hituga bimolde guni meli besif timone libesifeki الله سبحانه وتعالى ميد لبت خنا وقتون لبت زوان النبيسن بما يساك نجه هنهم جهما أفاور كما كيمول الدنيا كم ميه كسودن ولي هنهم جهما أفاور ديرول من الله دبانكم يقين كان دباف نحل سورة جنود هبنات الله سبحانه وتعالى وهي قربا فني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إيمان
هو عمل تكورا ميهك وجنما أنهنا كبس فيرهنا كبس الله حضرة لبيت أخونا وقتون الله سبحانه وتعالى يقين كم بدفني تمن إله أميه كان أفاوري أمان أمان باجوري رانغلو ديرو مد باوشيم كيف تو موبايل في فون في هارك غوس وغيره وارنتي ان هارك بني ما قبول كوري ميم ورا بودا بودا مي قبول كوري نان أرغمنا إيمان كان لبيت أخونا وقتون أمي ما الله سبحانه وتعالى هين مجهما أفاوري كان دبان الله سبحانه وتعالى رسول كشاوي سنتك صحيح قربا فن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان كم قالوا لنا هين مجهون لب أمي هم أو में बुना टेंशन फ्री बात टेंशन लेने का भी नहीं देने का भी ये हमें करने अन्ना ने ईमान कम लज्जल लिबुनी मवाक किम्वना कमका अतरवना कमका अल्लाह सुब्हानहु व तआला उडुम अवगम में रोदी बरका फाब बावलवान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अरब सूरत نودي هوناتك وحي كربا فني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض راشوك أهل ورين إيمان في الله إنجي كن اختيار كفير ماتي من إله أدنا بمهم بركاتك دورتهم هلوا دباه شيم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أدنا بمهم بركاتك ماتي واري فهم بهنيما mi bema dinun libigeng mi bimung algome machine hedi fawa insan notaka benu wa giza ufedigem bidani eiga mi buna hakate ya huriha baren huriha difa kurum ke bar Allah labbaf ames mi insana mi bimanga beni ma mi har huri master jeva param master bodo Allah subhanahu wa taala hewusun de wa salam kan eme matin annani matiga waite dunni matiga mi hun atun hodan gulunima algome na nikamati kan annani لبيت أخونا وقت مي إيمان كان هيتوكا بيمول نكوني مليبي فايدة دني كم بلا ولا ميجي دهادي سامون كاد ورك كوركولانا كورتم حادثة كي إبراهيم عليه السلام يقين كان الله سبحانه وتعالى آل عمران سورة के साथे के बनात का वही कुर्बा फनी ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله حضرة ركعتر كان لبيك بيادنا شيء نتدم قليبوني موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام ألفانو كترين إلا لون هندو جبريل أمين وداكم في دال وني إبراهيم بس هي كبيرنون هي جبريل أمين بني ما لبيتي زوانون خاصة كتك لبيتي مسلم كنا هيفر نكرباتي عادة كملاك تكما الله سبحانه وتعالى حستيك في له 600 جناح حستيك في فول أين في فول هو الفال بافنا مول ودرس فري جندان أين في فول كل جسوا فلوت باعا ميهونج بار تير رang udah hama ufula bandun jesse kerena kabes nukurena kan يا أرا بارو إمي في فلوس جسوا زي ألفان كنا نيمين نما سالفانو كترين إلا عليه هندو إبراهيم عليه السلام بدارو نما أنت فلا جبريل أمين كاريك فانو جبس هي كبرنا مننا هم إمي جملة بدالو يقين كن نكمل بلوا هيتو كبيمبول نجي فوا ميمبر بدالو أني حسبي الله ما شاء الله فودي نفوديتو فودوني الله سبحانه وتعالى ألفان إنجوي بردا وسلاما نيكم جنان عازر بني mi konkale mi henge hada ara bare libigamba mi hekke ei allah etistudne ahadwa hambi ei allah ya allah kuladumade endumuge barus kenduvi salamakkamge asereka emme istatta besna musa alayhis salam kanuge asere hama devni ma shura surat ke fasso se banat ke bayan musa alayhis salam ke kommi ya inna lamudrakun e musa aram dantura ke jewni konkame kurun he teulani ebbe sababenne huriha wasilata kendije kurimati ke biye bodu kanu पाहत मिननी अनियावरी फिरौन के लश्कर होती जहालाने एक मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान कंग विदालवनी तिंकोबा है मगे रब हद्द वागेंगुल वा इलाह कल्ला इन मई रब्बी सयदिन तीन कोन दुआ को सुनाने मशाइख को हद्द वागेंगुल वा इलाह हुडिगिम लबेते खुन्ना वक्तुं मूसा अलैहिस्सलाम कंडुगे असरे वासिल कोद्देवी अल्लाह अलगोमेंगे इलाह إبراهيم عليه السلام من ألفان ركعتر كان دفي الله ألقم من إلهك محمد صلى الله عليه وسلم سور فار بدأ غولا كتير ركعتر كان دفي الله ألقم من إلهك يونس عليه السلام كندو غاندي كمهك بندو كتير ركعتر كان دفي الله ألقم من إلهك ألقم من إمام فني إله بدل النعاية سو ألقم من ويشنو ما في كرب بدل أي الله هنقول مت من إعلان كربني علي مراسل ديك سديك تيرسونا يتوغا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تبام بيكون حقيقي مؤمنون كم قوانين نما تبام بيكون غارا باري ونان
lebeta khunna waqtung e Allah agum gilaki ingama agum Allah dat ka danna wa bayko agum ge duwa ek Allah subhanahu wa ta'ala agum emmene bes hewsundaba agum mennaki fardu fasama darakkatariwa e Allah ge hadratun kankam ede baykam galevu agum ge iman kam ki fade iman kam ga hada ge agum kore goswinama shakken nang agum menne de dunige bajer kan lebigedan hingum je huma ufawre kan dunige madus agum lebigendan Allah subhanahu wa ta'ala agum emmene ki wes hewbasa duha ya gotan amal qura hewla fa salih rangol aruntake kam galabash ada agum emmene ki wes mi kurimati fawa nurakkatir wabain salama ve rakkatir gum bakam galaban ada gum menge teren kom fardu ko Allah subhanahu wa ta'ala himay kurba rakkatir kurba shko mali balag wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته